ikaze aka kanya ibintu byahindutse, ibintu byabaye ibindi ingabo za Angola zihuye n'uruva gusenya mu gace ka Itobwe. Ni imirwano ikomeye ikomeje guhuza impande zombi, haba mu bice bigiye bitandukanye, haba muri Sud Kivu no muri Nord Kivu. Ariko ikinzanye ni ukubabwira uko situation ihagaze. Uwaje kuyobora ama operation bamwita Omar Namutoga, aho uri kuyobora operation simusiga muri bira bice bya Minembwe. Ariko urabona yuko ihuriro rya FCR rikomeje kugenda ryitwara neza mu bice byose. Ni mu gihe burya Makenga nawe yatorotse kiriya gitero cya drone. Yarokowe n'iki? Ibyo ni ibintu ugiye kumenya. Burya yarokowe Nyagasani, aho yihishiwe n'ababikira na cyangwa abamasere mu bundi buryo, nibo babashije kumuhokora igitero cya zira drone. Ni mu nkundire rero turaba turi kumwe n'umuroko informa amuduha iminota mike, n'ubundi ni updates za ndani ziba zicukumbuye kandi ziba zizewe. Ni kuri uyu munsi wa kane tariki 5 z'ukwezi kwa gatatu 2026, aho tugiye kugaruka ku cyarokoye General Sultan Makenga, ndetse bikaba bivugwa yuko yarokowe na Nyagasani nawe uwo magingo yatwa turi kuvuga amakuru atandukanye na turi kuvuga sayingi. Ni mu gihe kandi imirwano ikomeye kandi ikomeje mu bice byose. Mbere yuko tubisasanura cyangwa tubikomeza, ni mu mwanya mutoya mbanze mbashimire bifuriza amahoro y'Imana mwe mwahisemo kubana natwe. Ikindi kandi namwe mukiza bwa mbere nta kindi musabwa uretse gukanda kuri subscribe, like, share, bityo mukiyongera ku muryango mugari wa DM kumva mukora cukumbuye kandi yizewe. Nge muri kumva ndi Damien umugisha ku murongo wa telefone. Ni munyemere nakire Bwana Bizima. Bwana Bizima, waramutse neza? Gitondo cyiza. Duherukana kuvugana mu rukerera umbwira uko situation ihagaze, ariko ntago wari wagiye in deep. Ndagira ngo noneho mu magambo make, ariko mbere yuko tubanza gukomeza, nubwo ibi bice bifite intambara, ariko reka nihanganishe imiryango 100 yahuye n'ibiza muri ibyo bice bya Sud Kivu, aho ni muri Uvira, ndetse bikaba bigaragara ko umuhanda wa axe ya Tanganyika Baraka, ubwo ni navuga ko ari Uvira Baraka, n'ubundi uriya muhanda ushaka wangiritse bikomeye. Reka twihanganisha iyo miryango yahuye n'uva gusenya, ariko tunihanganisha n'imiryango iri muri zone y'intambara ikomeje kugenda ibura ababo. Ibyo nabyo ni umuco mwiza kandi ari n'umuco tugomba kugira nk'abantu bafite ubumuntu. Bwana Bizima, mbere yuko wenda mvuga kuri operation simusiga yari yateguwe n'ihuriro rya FARDC yari buhitane Makenga, ndetse no kumenya icyamurokoye, aho bivuga ko n'ubundi yarokowe n'ishengesho rya Bikira Mariya, aho yarokowe n'abamasera, ndetse maginga y'ubungubu nabo bakiri yarapfuye, nkuko mugenzi we Lieutenant Colonel Wiringoma yitabye Imana. Mbanza utubwire ishusho ko ihagaze wenda mu gace ka Minembwe nk'iminota nk'itatu. Yego, ikiri mu Minembwe nuko Minembwe ubona ko agace ka Mikenke kari kamaze igihe kari nk'imirwano, harabaye nk'isibaniro ko hagenzurwaga na FARDC n'ira coalition yose, ariko ubona ko MRDP twirwaneho ndetse na 23 muri kara gace batari bishimiye cyane ubugenzuzi bw'ako gace kari karimo coalition ya FARDC. ubona ko kari kabangamiye igiturage n'imihana hariya cyane mu buryo bwo gusa naho wishyira ukizana. Rero aka gace ubu kari kugenzurwa na MRDP twirwaneho ku mbaraga nyinshi n'ubwitange bagize mu mirwano ihamaze iminsi igera kuri 3, nta gahenge na gake babaha, ariko ubu bakaba babashije kuhigarurira aribo bahagenzura, ndetse ubona ko hari n'ingamba zikomeye ziri gushyirwaho yuko utu duce basa naho bari kwigarurira ubu ngubu badakeneye ko ari coalition izongera gusa nayo tugarukaho, bijyanye no kuba bahagenzura ku butaka muri coalition. Ariko uretse kuba baba bakoresha drone nk'uko bisanzwe barasa n'uduce batagenzura, ariko
barahiye ko ntawe uzongera gusa naho ahasatira mu buryo bw'ubugenzuzi bwo ku butaka kuko bibangamira abaturage cyane, ndetse ukabona ko nabo operasiyo zabo zahariya zisa n'iziba zikomwe mu nkokora bitewe n'uko utu duce aba ari ingenzi kandi tuba turi mu cyerekezo gisatiraho imihana y'abaturage baba basa naho bahungiye baherereye. Yes, bwana Bizima, mbere yuko dukomeza ku yandi ma-acts, nyemerera turebere hamwe igitero simusiga cyari cyateguwe n'ihuriro rya FARDC ku itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri, aho cyahitanye bamwe mu basirikare b'ingenzi, aho bivuga ko harimo n'abakoraga mu rwego rw'ubutasi ndetse n'uwari wungirije nzenze mu rwego rw'ubutasi, ndetse n'umwe mu barindaga uyu General Sultan Makenga. Biravuga ko nawe yaruturutse, aho n'ubundi nawe yari ari muri biriya bice, ariko we akaza kwibetsa akajya kwirarira mu macumbi yo kuri kiliziya bita Mater Dei, aha ni muri za Mutanda, aha n'ubundi ni Masisi. Urumva ko yari hafi cyane, akaba ariyo mpamvu ubona ameze neza, ahagaze bwuma, akaba atarahuye n'icyo gitero simusiga cyari cyaje ari cyo kurandura abayobozi b'iri huriro rya AFC. Ubwo Nyagasani yaramurokoye, nawe Imana hari uko yabigenje. Ni nayo mpamvu tuvuga ngo ibintu birimo Imana irabikomeza, akaba nacyo cyizere dufite ko ibi byose biri kubera muri teritwari zose, cyane cyane muri biriya bice by'Abanyamurenge. Ubona yuko nabyo igihe kizagera bikarangira, izi ntambara zo kwica abaturage bo muri biriya bice zikavaho zikarangira. Mbere yuko rero dukomeza, ni igitero gikomeye cyane cyatezwe ambush ingabo z'Abanyangora bari baturutse mu gace ka Itobwe, baje gutanga icyo bitsa umusada. Ni bataliyani eshatu, ni paratuni, nako nari mbesheho, ariko ni paratuni eshatu. Paratuni uko byagenda kose ni hagati y'abasirikare 30 kugeza kuri 50. Ubwo urumva wenda twapresiza ko ari nk'abasirikare bagera mu 100 ho gato, cyangwa banarengaho bake. Bose baguye muri ambush y'ihuriro rya AFC ndetse na MRDP twirwaneho, bose bakaba tikizi. Ni ibintu bikomeje kugenda bigaragara ko Amadubu n'Intare bafashe umwanzuro ukomeye, ukabona ko batangiye kugenda bitwara neza, ndetse iby'imikino bakaba bivuyemo. Ishusho rusange rero yuko imirwano ihagaze, anatake ituruka Gakenke na Mikenke. Ahangaha ni ibice bisa nkaho byerekeza za Bibogobogo, akaba ari naho bakora deployments iva Ibaraka izamuka Bibogobogo, ndetse naho bita za Mitamba. Aha Mitamba ni mu bice byo mu Ndondo na Bijombo, aha ni mu misozi ihanamiye Uvira. Abantu benshi bari kumva ngo imirwano imeze irasa nkaho ari akagote, ariko Intare za Sarambwe na MRDP twirwaneho ntiboroshye. Amadubu n'Intare bari gukora akazi katoroshye bitewe n'ibitero ngewe abandakavazi banjye bambwira, birakoze, bari kwitwara neza ku rwego rwo hejuru. Uyu Omar na Mutoga rero ni uyoboye operasiyo muri bice, ariko urabona yuko bari kugenda bitwara neza Amadubu n'Intare ku rwego rwo hejuru. Urabona yuko n'ubundi ibintu biri kugaragara ko hari igihe Minembwe yabohorwa 100%. Ni update zako kanya n'ubundi umuntu aba bazaniye. Bwana Bizima, watujyana ku yandi ma-axe kugira ngo tumenye uko situation ihagaze, updating abakunzi bacu. Reka twerekeze warikare kuri axe ya Kibati. Iyi Kibati ni agace kanini cyane kandi ubona ko gakomeye muri eneo yaho, ubona karimo imirwano uyu munsi ushobora kuba wa kabiri. Aka gace rero gasa n'akarimo amabwiriza adasanzwe ku mpande ebyiri, ku ruhande rwa FARDC ndetse na M23, kuko aka gace kagenzurwaga na M23 mu buryo ubona ko igafite, ariko bidakenewe cyane kuri coalition. Ubona ko FARDC ikeneye ko aka gace
bakavamo ku kibi n'ikiza. Ko imirwano yaraye habaye muri iki gitondo cy'uyu munsi ni imirwano ubona idasanzwe, kuko ni agace katanzweho amabwiriza ya perezida Felix Tshisekedi, mu buryo yatanze amabwiriza ayaha ukuriye operasiyo muri aka gace ko adashaka kumva hari ijambo rivuga ko bagatakaje cyangwa bakavuyemo, uretse kumva ko yahabwa raporo ivuga ko nta musirikare n'umwe usigaye ahagaze ku maguru abiri, byibuze ari byo byiza kuruta ko bavamo aka gace kadafashwe. Rero niyo mpamvu hakoreshejwe imbunda ziremereye zo ku rwego rwo hejuru, ubona ko yari amabomba aremereye adashaka kugira ikintu gihumeka asiga. Hakoreshejwe imbaraga nyinshi rero ku ruhande rwa M23 rw'ubwirinzi, kuko izi bombi nyinshi zose zashwanyagurizwaga mu kirere bitewe n'uko zari zifite imbaraga ziremereye cyane, ku buryo iyo ziza kubasha kugera muri utu duce twagenzurwaga na M23 hari kuba ikibazo gikomeye cyane ku buzima bw'abasirikare bari muri urwo rugamba. Rero M23 nayo yasizoye cyane ko aka gace itagomba kukavamo, ubona ko iyi mirwano idasanzwe kuri coalition babwiwe ko umusada wabasapotinga wari wose uturutse inyuma, ahubwo atari uwo kujya muri eno barimo, kuko ngo bavuga ko abasirikare bari muri ako gace bahagije ndetse n'ibikoresho bafite bigezweho, bagomba gukoresha ibishoboka bo bakirwanaho nk'abadateze umusada inyuma, ahubwo bahabwa amakuru ko uwo musada uri inyuma ubu busa n'ubakavarinze ari uwo kubarasa bibeshye gusubira inyuma. Urumva rero ntabwo byoroshye, ni intambara imeze nk'iy'agahato ku rwego rwo hejuru bijyanye n'amabwiriza bafite ndetse n'amakuru bafite aturuka inyuma ku buyobozi bwa FARDC. Aka ni agace ubona ko kari mu cyerekezo FARDC idashaka, gusa naho ihomba, kandi urabona ko FARDC yabaye nk'iryama muri iki gice cya Walikale cyane, ubona ko gishobora kuba ari igice cy'ingenzi kuri yo bijyanye n'ibikorwa bitegurirwayo by'intambara ndetse n'ibikoresho bijyanye n'ubwirinzi biri muri iki gice, ubona ko baharyamye ku rwego rwo hejuru. Rero iyi ni imirwano ubona ko M23 yashyizemo imbaraga muri iki gice cyane, kuko ubu tuvugana hamaze kugerayo ibikoresho ndetse n'ingabo zagiye mu buryo bwo gutanga umusada bitewe na operasiyo coalition ifite muri icyo gice. Babona ko bitoroshye cyane, kandi ko hari impamvu ubona baharyamye kandi bafite amakuru ko hari ibintu by'ingenzi biri muri ako gace, ariyo mpamvu ubona ko nayo idashaka kuhatakaza. Yes, Bwana Bizima, sinzi niba twacukiriza ahangaha hari icyo waba wibagiwe. Ndongeraho kuri aka gace ka Kavumu, aha ni urenze Bukavu mirometero 38 hafi y'ishyamba rya Kausibiega. Ubwo n'ejo nabigarutseho, hano hariyo abasirikare ba FDLR ndetse na Wazalendo bari muri iki gice cy'ishyamba rya pariki ya Kausibiega, basa naho bazimiriyemo buri gihe baba nk'abasohoye umutwe M23, bikababuza uburyo ku rwego rwo hejuru. Ubu yafunze umwuka, isa naho ifunga amayira yose asohoka muri utwo duce tw'ishyamba rya pariki ya Kausibiega. Rero babogamiwe cyane n'imibereho bafitemo, kandi ni ishyamba ritavamo imvura. Ubu ngubu biri ku rwego rwo hejuru, hari gushakishwa amakuru muri coalition y'uko hagomba kujyayo force ijya kubasapotinga mu buryo bwo kuba bagaba igitero hari babakavaringa kugira ngo babashe kubasohora muri iryo shyamba. Byarababangamiye cyane, kandi barimazemo iminsi ubu bafite ikibazo cy'imibereho cyane, kuko basa naho bafungiye mu ishyamba ku gihe kirenze ibyumweru bibiri. Yes, Bwana Bizima, n'ubundi update nakagaruka, reka tugushimire. Yego, murakoze. Namwe bakunzi bacu bakadasohoka, reka tubashimire tubifuriza amahoro y'Imana. Update zo nakagaruka, twongere duhure muri update cyane. Ubundi twarabyemeje ko tuzatubagezaho uko situation ihagaze muri biriya bice. Reka anihanganishe bikomeye abari muri zone z'intambara ndetse n'abarwayi muri rusange, kandi nifuriza kugubwa neza kuri uyu munsi abagiye guhiga ubuzima, bagiye gupagasa, ndetse n'abadafite akazi bihanganisha, kuko Imana niyo nkuru kandi nishobora byose. Ciao.